o Kardinal Kevin Farrell, o Kardinal Pietro Parolin, baru Archbishop Edgar Peña Para, ki Khang ya ki Jingkhang Jong hakaba Pope Francis usa ha Vatican, bat hakasa Santa Marta, ka KHUBOR na Vatican kaong, bahaya katarik bantep yo Pope Francis bala klatno, enrai hakajinya lang, kabanengkong jong ki Kardinal, kabanlong hakastep jong kasngi balang, ka arpo artarik uyeyong arpo san.